alaihi salam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah wa ashabil kahfi wa ila arwahil a'immatul arba'a la syama a'immatul arba'a al-imama Abani Fatawa al-imama Malikan wal-imama Syafi'iyya wal-imama Ahmad dan Hanbalin ghairahu min syarril mujaddidin wal fuqaha fasirin wa hamdisin sufiyatul mutakallimin khususan al-imam Abul Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa arwahi asatizatina wali walidina wali ajdatina wal jaddatina min qabalil abi min qabalil ummi wali masyayikhina li ashabil qur'ana wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. Ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bahwa Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara hadirin serta para pemirsa TV di mana saja Anda berada, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya juga kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kita pada hari ini di masjid ini mulai dari sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ta'lim kita sebagaimana biasanya. Kajian kita masih terus membahas hal-hal yang termasuk pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kaitannya dengan masalah tawassul. Masalah tawassul ini bagi kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat penting, sebab tawassul itu termasuk perintah Allah dalam Al-Quran sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah Al-Maidah 25, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah ila akhir hayat. Nah, dinyatakan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan wasilah yang menjadi perantara kamu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kaitan wasilah ini dengan kita berdoa kepada Allah. Perintah Allah, cari jalan, cari usaha, carilah sesuatu yang bisa
mendekatkan kamu kepada Allah, sehingga doa-doa kamu itu terkabulkan sebagaimana yang kita kehendaki dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah tawassul ini banyak pembahasannya, banyak macamnya. Saya sudah menyampaikan, ada yang tawassul dengan Asmaul Husna, ada tawassul dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kita sering membaca, ada sesuatu yang kita rasakan penting, mohon pertolongan Allah, membaca surah Al-Fatihah. Dalam majelis-majelis pertemuan pembahasan sesuatu, majelis zikir yang kita mengharapkan betul pertolongan dari Allah, banyak sekali kita melakukan tawassul yang berupa ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah. Sehingga kadang-kadang tuh orang yang lain yang mungkin ya belum begitu memahami tentang tawassul, sehingga bertanya-tanya dan agak heran, kenapa kok orang Islam ini dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah, ada masalah Fatihah, Yasin, ada musibah baca Yasin, ada permohonan kepada Allah baca Yasin. Itu dilakukan, memang ada kebolehannya dalam masalah bertawassul, sebab perintah Allah, cari cara, cari jalan, cari usaha, sehingga permohonan Anda kepada Allah SWT, doa-doa kita kepada Allah SWT terkabulkan. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi tawassul dengan seseorang yang orangnya masih hidup, kita mintanya kepada Allah, tetapi minta tolong, mohon doakan kami kepada Allah. Itu semacam upaya usaha tawassul dalam agama kita, yang ada saja orang yang menganggap, kenapa minta-minta orang mendoakan, kita sendiri berdoa, minta kepada Allah tuh, jangan nyuruh minta-mintakan dengan orang lain. Ya, mohon diri kita kepada Allah, usaha sendiri itu betul, tapi boleh kita minta tolongkan kepada orang lain, yang itu ya menurut pandangan kita orangnya lebih mulia di sisi Allah. Contoh, boleh bertawassul semasa Rasulullah hidup. Orang-orang di zaman Rasulullah mohon kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah, minta tolong, doakan, karena keadaan krisis, sudah lama tidak turun hujan, dan Rasulullah menyambut itu. Rasulullah berdoa untuk hajat kepentingan orang banyak itu semacam
tawasul, berusaha, berupaya. Dan dengan lantaran upaya, usaha, berkah, upaya dimohonkan oleh orang-orang zaman Rasulullah itu, ternyata hujan. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin doa orang lain belum tentu dikabulkan. Makanya boleh kita berdoa kepada orang untuk hajat kita. Nah, yang demikian itu banyak kita lakukan. Orang mau berangkat haji, mau berangkat mengerjakan umroh, Pak, Bu, mohon doa dari Bapak Ibu kepada Allah. Maksudnya itu minta tolong doa. Bagi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan kepada Rasulullah sendiri, umat Islam berdoa. Ya, saya sudah melanjutkan pada waktu yang lalu itu, boleh juga upaya itu dilakukan melibatkan orang yang sudah meninggal dunia. Agak aneh kan? Tapi di dalam hadis Nabi jelas itu dilakukan. Mengapa? Sebab orang yang sudah meninggal itu, dalam Al-Quran dinyatakan jangan kita menganggap orang yang sudah meninggal itu kayak benda-benda mati, tidak bisa apa-apa lagi. Tapi bal ahya, kata Allah, mereka itu masih hidup, keberadaan mereka itu. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat, di mana pada waktu itu Rasulullah pergi menuju ke tempat makam orang-orang yang itu tergolong gugur di perang Badar. Mereka gugur di perang Badar. Kemudian Rasulullah di tempat banyak pekuburan orang-orang yang gugur di perang Badar itu, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berhenti di daerah banyak orang-orang yang gugur di perang Badar itu dengan menyerukan, hai Syanu bin Syanu. Di dalam hadis yang lain ada nama-namanya orang yang diserukan Rasulullah. Bahkan itu pemimpin-pemimpin orang kafir Quraisy yang gugur juga di dalam perang Badar itu. Ya Syanu bin Syanu, ya Syanu bin Syanu. Orang itu sudah meninggal itu, arwahnya sudah berpisah dengan rohnya, jasadnya wallahu alam terkubur mungkin di tempat berserakan, artinya tidak tersusun rapi, wallahu alam. Mereka sudah dinyatakan meninggal di perang
Badar. Tapi Rasulullah memanggil mereka itu. Di dalam pernyataan Rasulullah seolah-olah berdialog lah. Dan memang berdialog Rasulullah dengan arwah mereka itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal wajadtum ma wa'adakumullah wa rasuluh haqqo. Apakah kamu sudah menemukan janji Allah dan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kamu itu? Sudah nemuin belum kebenaran janji-janji Allah itu? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani Allahu haqqo. Saya, kata Rasulullah, sudah nemukan janji Allah itu. Nah, tinggal janji Allah terhadap kamu. Tentu maksud Rasulullah orang-orang yang berbeda agama yang menjadi musuh berperang Rasulullah tentu dinyatakan oleh Rasulullah, apa kamu sudah menerima janji Allah? Tentu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu sesuatu yang sudah ajaran Islam dijanjikan bahwasanya orang hidup bakal mengalami kematian dan orang itu tergantung amalnya. Kalau dia beriman akan menikmati nikmat dari Allah SWT karena keimanan dan amal solehnya. Dan terhadap orang-orang yang tidak beriman, tentu janji Allah akan memberikan sanksi berupa dosa karena kesalahan mereka itu. Nah, sekarang ditanyakan oleh Rasul, apa kamu sudah menemui kenyataan bahwa kamu sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Mungkin kamu lah ngerasakan basuk itunya. Kamu sudah ngerasakan apa yang dijanjikan Allah tentang apa yang kamu yakini, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda sudah wafat, maksudnya kamu juga sudah menemui penderitaan, siksaan Allah, tentu kamu menemui itu. Nah, Rasulullah SAW berkata demikian. Ini menjadi dalil. Artinya Rasulullah berkomunikasi dengan orang-orang yang gugur di medan perang Badar itu, yang kebanyakan mereka orang-orang yang pimpinan orang-orang kafir juga gugur di saat itu. Dialog Rasulullah, Canu bin Canu, apa kamu sudah menemui janji Allah tentang kebenaran janji-janji Allah itu dalam masalah kehidupan, hidup mati, amal, iman, dan ingkar dan sebagainya? Apa kamu sudah menemui? Kata Rasul. Kalau kami sudah, kami merasa beruntung, kami mendapat nikmat diberi Allah SWT kemenangan. Yang dalam perang itu ya, yang orang yang kafir banyak yang dia tergolong meninggal dalam perang itu, di medan perang itu. Nah, pertanyaan Rasulullah ini aneh.
Barangkali kalau umat Islam di belakangan hari pastilah ngomong, Rasulullah, ngapa ngomong dengan wong yang lah mati itu? Ngapa nanyo-nanyo dengan wong yang sudah wafat itu? Pasti begitu pertanyaannya. Heran, wong hidup nak berdialog dengan wong yang mati itu. Kira-kira itu. Sama halnya dengan sahabat Rasulullah, agak heran melihat Rasulullah berdialog ngomong dengan orang-orang yang gugur, di antara orang-orang yang kafir, bahkan pimpinan-pimpinan orang-orang kafir itu sendiri berkata, siapa di antara sahabat yang menyaksikan kejadian itu? Qala Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katanya, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Ngapo ya Rasulullah ngomong dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada roh lagi pada jasad itu, kan sudah wafat, sudah meninggal, jasad itu sudah masuk tanah. Qala, nah ini dalil bahwasanya apa yang dinyatakan Rasulullah itu tidak sia-sia, ada kebenarannya. Apa pernyataan Rasulullah di dalam hadis ini? Ma antum bi asma'a bima aqulu minhum ghaira annahum la yastati'una ayyaruddu alayya syai'an. Kata Rasulullah menjawab keheranan sahabat itu, termasuk Umar, sampai bertanya, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalian, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, tidak lebih mendengar pembicaraanku kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal itu. Kalau apa bahasa lepasnya itu, kamu wahai sahabat-sahabat, tidak ada lebih mendengar daripada mereka-mereka yang sudah wafat itu tentang apa yang saya bicarakan kepada mereka ini. Kamu tidak lebih mendengar dari mereka itu. Hebat kan nilai arwah itu menurut Rasulullah SAW, bisa mendengar, bisa tahu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk mereka itu. Bahkan lebih tahu, mereka itu lebih mendengarkan daripada kamu para sahabat yang masih hidup. Barangkali Pak, kalau pendengaran kita yang masih hidup ini banyak storing, bahasa gitu, banyak gangguan. Ada suara mobil, ada suara motor, ada suara TV, ada suara radio, ada suara HP dan sebagainya. Nah, lantas bagaimana orang arwah itu, roh mereka itu masih sangat sensitif, bisa tahu, dan dibuktikan oleh Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kamu mengira orang yang meninggal di medan perang
jahid perang mati syahid di jalan Rasul, di jalan agama itu, jangan kamu ngira mereka itu sudah tidak ada artinya lagi. Mereka lebih mendengar dari kamu, kata Rasul. Dilanjutkan oleh Rasulullah, tapi mereka yang arwah-arwah sudah meninggal itu la yastati'una, mereka itu tidak bisa yaruddu alayya syai'an, tidak bisa lagi jawab sesuatu kepada saya, kata Rasulullah. Nah, mereka itu bisa mendengar jelas, tapi belum bisa menjawab atau tidak bisa menjawab seperti orang hidup. Ya, tidak, benar-benar. Nah, tidak bisa lagi, mereka sudah wafat, tapi arwah mereka mendengar, tahu apa yang diomongkan, dibicarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, hadis Muslim, Abu Daud, banyak periwayat hadis. Nah, jadi kita pengikut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan anggap enteng arwah-arwah mereka yang sudah gugur, mungkin di tempat-tempat pekuburan yang tertentu, mungkin berserakan. Jangan dianggap mereka itu sebagai benda mati saja, tidak ada artinya. Jangan. Kalau menyatakan bahwa mereka masih hidup, di antaranya mereka bisa mendengar. Itu satu dalil yang menjadi dasar bahwa keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi ikutan kita, bahwasanya roh itu masih bisa tahu, bisa mendengar apa yang dibicarakan. Tinggal lagi siapa yang bisa berkomunikasi lebih lancar, tentu Allah menentukannya. Orang-orang yang sudah yang berbicara kepada arwah-arwah itu. Kalau Rasulullah paling istimewa, dia bisa berbicara, tapi roh tidak bisa menjawab lagi, hanya tahu saja, tidak bisa seperti orang yang masih hidup. Kaum muslimin rahimakumullah, itu satu pemahaman di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Di hadis yang lain, Pak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hayati khairun lakum, hidupku itu lebih baik bagi kamu. Waktu Rasulullah hidup, baik itu untuk kamu. Tuh disuna yuhdatsu lakum, Rasulullah bisa diajak berbicara. Mereka bisa berbicara kalau Rasulullah masih hidup. Faiza anamitu, kata Rasulullah, ketika aku sudah wafat. Nah, penjelasan Rasulullah sudah wafat. Kanat wafati khairun lakum, maka adalah
wafatku itu juga lebih baik juga bagi kamu. Jangan anggap wafatnya Rasulullah tidak ada arti itu bagi kita. Apa penjelasan Rasulullah? Tu'radu alayya a'malukum. Nah, ini Pak, sesuatu yang mungkin berbeda dengan pemahaman yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Apa kata para ulama? Rasulullah katanya menyampaikan tu'radu alayya a'malakum, didatangkan kepada Rasulullah. Apa yang didatangkan kepada Rasulullah itu berupa apa? Amal-amal kamu yang masih hidup, dalam arti kata disampaikan Allah kepada Rasulullah. Amal-amal orang-orang yang di dunia ini ketika mereka masih hidup, sementara Rasulullah sudah wafat. Ketika Rasulullah meninggal, maka wafat Rasulullah itu tidak menjadi buruk, tetapi tetap menjadi membawa kebaikan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Amal-amal kamu yang masih hidup itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Kita lanjut, waktu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat malam Sabtu 26 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan 21 Muharram 1446 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fahrul Razi Amanci dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC MAG Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامه الله ونمها على السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال ترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجلنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا تخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.